Biyag ti tao. Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyugan naktawang. Un, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalan, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho, di kay tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabangak timang paadal kan ka. Taapo ko kak nga road. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amon mo niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo, Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngim di na pa'y malagip asarong karan. ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tamakumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo. Ipatpatag ka nga minunay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyamanak iti day ta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Wen, anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Ala, pailaang tuy duagasaw. Una yun, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti akpo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tulan humakalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yo. Tatunggal agdawat akiti kwartayo, dalangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala a semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden, nayunak taon ti ited ko ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada paborito yung ngay ikaniti kwarta? Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin ang masakbayan na. May samot na jakabsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karanda nanang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya do ti balay. Uno, sumurot kayo. Intay adwa iti balay da nanang. Ay saanan, apok. Si kalatan ti bapan. Ang mga numakangagak manan iti agkakasakit asarita. Manipod iti may kadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso asikalatan ti mapan, apok. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat ati kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrat kan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay ha. Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito. Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbagak kanina nga umianak dito balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha?
Uray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagigdaan dyan, sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawit kakit din. Masikuranak no da sa bali at tao makitkitak diti balay. Sanak a komportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso ang mabalin mong ti agawit. Sige nga, Rod, tata. Nay, nagawid kamot apaw. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabaho yak, Lola. Amangan ngamin mo sa anak ang makaturog, ijay. Anya, mala sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam am aturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Intom maminsan pon, Lola. Mala, aginana ka nga rod apaw. Tain nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawalan na kumapo. No inulbudak ni Lolak. Jak ngamin kaya't amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Jak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klasem. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno da pangalamit ti kwartam nga ramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa ngamin kadagiti murong may kanilola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me. Sana bali, ante. Tainton makagraduarak. Agsubali takto ko ni Lola. Jak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tamay stress laang no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayaw, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo ang naimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyakmat lati mabalin ang makatulong kan ko, na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tektar aramidan da. Kapilitan nakas jet aramiden da at di yung ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga po ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti maka-eskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon iji balay. Tay jayan ti pagnaudan nyo. Pag sidaan da ka iti naima si Jay. Kundi kay to agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo, Nanang. Saan nga road? Lading itag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabangam ka ni Alden nga anak mo, Manang. Apay talaga alinipat mong anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naading ko amumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Kaputag pension ni Nanang, ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi mo ti kasta, ha? Tani, saan mo't lamay may sa ti apo ko ni Nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapurwa ka ni ti pensyon na. Tani Alden latan ti may ranranod. Sige tani, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mo't dahi akabsat ko. Naapal unay. Adto tinayan ti sildok, bakit? Intan to'y katangan na kiti anak tayo ti bado da. Sapatos, ken daduma pa'y, ah?
Wan lakay. Ang ganda para lang kadagiti anak ta dita kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasang, ha? Wan. Sana bale, taada ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbo kami iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Nay, makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngumjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasikat ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga nusikan tumot lang ti aggastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni pagpagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tamang numarigatan kayo magna. Ha? Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti nana. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasayat mo ta makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong mo at kadagiti kakabsat na. No kasta, ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang? Katwan anyapay ngay. Naimbag ni nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Nakias-asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpus mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Jay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman nak, auntie. Alden, agsarita taman ba raw? Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Ay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat dagiti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabit la daytan. Nay, kahit ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali at tao. Una ti pamilyam. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Kano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol kamutan iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pala ijayan ni nanang. Naikadak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss mi. Anya, kasano apam madakas ti naramid da? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagbabasol da. Anya, Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagbabasol da kanya. api ngay nga inikat da kaadagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Baybay amon. Diyak kaya't adumakil ti gulo. Dua kami iti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Anya, Isong agsapol ka ni ti trabaho. Tanay, naistambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos dito balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ak unay ti sakripisyo yo para kanyak nga apo kayo. ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, tanakasingsingpat kayo mat kanyak lola. Aywan, awan trabaho inton bigat.
Iso arumor tayo, tayo ti ag-relax. Ipashare kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, Barok. Ha? Apay ka di, ante? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo kadag iti addim, Barok, tani. Awanan kami ita. Wala, ante. Oh, adto ti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, ah? Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya. Dila mabalin anayong nambaraw. Uray anayom ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, kwa, naibangkok mo't kami ng ti kwarta, ante. Ay, kaano aya mangirwar ka, Barok? Ha? Ay, diyan ka mo, ante. Ala, inton mangirwar kanto, ilak-aman da kamin tawan. Pangaasim ko makaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakakan ka, Robert. Kapingada ka ditoy. Pumanaw kan. Pudno gayam nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka ditoy, kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan, kunak, met. Di nakpagpungtutan ta mga noan niya pa ti maaramid ko kan ka. Apay aramidam ti kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora itante ay ayatan. Iso apumanaw kan. Di ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtedak to iti sustento na iti anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan kaya asawam ngay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurutan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nalapin anunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay, apay ay anak ka. Mangtod kay mamot iti kwartayo, tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana, taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ti pensyon na idagad-adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin iji asawam, ta sumapol iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daytan. Gusto rin lang, nanang. Ante. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngam obligaan nyo pa lamang tad iti kwartayo? Ah, Itatad trabaho Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo ta iti utang mo na imbaga nakam. Isa mang tad ka iti wartam. Awan maitad ko, ante. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. kat, dagiti kakabsat mong ay anak ko. No da mabati as well, Doc. Wen, mangtedak takakabsat ko na kita. Patpatgak ina. Ngam ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matag ti maysa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yamanin nyo. Ngam no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam ti asitkam, inton sika ti agkasapulan. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao.
Naimbag nga oras yo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan ang drama. Hello mampay kani Jade Rose Catanes, Justina Bonifacio, kani Melanie Maltiso. Katita, hindi nga rudan denggan ti episode 315. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mga ugot ti kamutay, kan kangkaong. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak pa'y ang nakariing tatang. Wan, sige, ilako na kita, tapno na pag-load ko. Anya, apay, napatpatig ka diti paglunmaw ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba ka na iti badbado tayaw. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atat-tao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko, tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau? Sa nabalik? Nagkarimot ni Manong Mau at tulungan na kantaw. Jaklapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kag sa iti kastaan, Jay. Amangan no makadanon ka nakwada kat ad-adda saan na kaatulungan. Ngala, inkakit ilako na ituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka Nanji ha. Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayam, lumakaswerte ka dagiti mulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa-aplangan ti papantay jay. Saan man siguro Anji? Agkararag talatta ka na yun ha. Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mamaaramida. Tapno makaakkalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kun. Anya ti kahit mo asawan? Basta, Elmer. Kaya't kun ti makaakkal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudan nga arapaap ko dayta. Kat aramidag ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan nandakis tagarapahap Anji? Nga masapol nga adda aramidam, tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Iso nga rod ako nakngaramidag ti amin. Tapno makaakkalak tumatlang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da. Nagdadakkel dagiti babalay da. Kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyan da kan tumatlaan nga gadal. Tulungong kiti iday jabangkag. Tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami agtrabaho iti talon. Saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan. Tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mabalin alapdan iti kahit mo aramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkal mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglahoy dya palingke. Una nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Una nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ko. Ada ka diri rinam. Apay akas ta tilangam. Awan nanang, nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat namin ti panagbiag tayo. Kasanungay amatong paldag iti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay napasensya ka na anak ko. Gamnin karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumatlaang.
Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan iti talon. Ken maysa, tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nanang. Iso sapay la ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko tamaawatan da. Nasaulin na ng mo tinaybagam kenkwana, may papan hindi ipapan mo iti syudad. Kaya't mau trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo mat ko man itinalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok matlaang ti may papan iti daytang arapap mo. Naputa ka na yun nga ibagam dayta. Uri di ubing kapay. Agam sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sa awan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie amok iti social media. Nagkari kanya katulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita alisli? Jak ba't amaw? Talaga asan yung amamu ata diyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan, apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta agtalaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikarik, agan anadak ijay, awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanya. Di mo ipilit, ti kayat mau. Di na kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa nga amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay nagsangsangit ka, Angie. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantatang. Bagida lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na tibagbagang. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sana ka palubusan amapan mangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapanijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Ngam, kasano kumamakapan ka? Awan mo't am mo. Wano kabagyam kumayjay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan no maisagmak ka pa'y. Saan Elmer? Ada ni manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amum lang iti social media? Wen Elmer, pacheck na singpad day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat agtalaga kankwana. Angie, awan pa nagtalag ko kenkwana. Saan mo pa yung amo day dya tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi tibagbaganagan ka. Anya mo, amangan mat no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun dya tao. Pang-asiyo kumamat Kayat naklangarudan na tulungan, ngam didak pa'y matamo suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka manlangan. Agsinatan, Elmer! Angie! Mabit lang! Angie! Wen manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kayat ko ti umay dita syudad. Kayat ko ngamin ti manggad. Agpaiso, Angie? Ngam, kasanon ti pamilyam? Di mat sanda kayat nga umay ka ditoy? Siyak ti masurot manang. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga rod, Angie. Matulungan ka may papaniti dayta. Ado ti mabalin ko pangisalkan ka ditoy? Sigurado amaawat ka ta nagagat ka.
Agsagana ka nga rodan. Sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang, urayan ka nga rod. Okay, Angie. Ipasigurado kan ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga rod no kasta manang. Sige nga rod, urayan ka dito'y lugar mi. Isaganak amin dagiti usar ko. Sukunan na kanon ni Manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka di asukiran na kami adadakkel mo anja anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pangaasiyo ta palubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakko? Amagan may sagmak ka. Palubusan tak manuno saan? Sumuro tak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Anjay. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidag ti kastoy. Baybay andak ko man, tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kami tungarod pababasulan. Nadasana na sayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak, tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang, nanang. Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariak kan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isar ka adagos iti trabaho inton bigat. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay, huwan nga ron, Barok. Talagaan natangkad ti ulo dayjay nga anak ko. Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabaw yan na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko nga na nagpilit ama pa ni syudad. Nakurapayak matilang amin. Hala, idawdawat tayo latan. Asapay la kumaa, tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Kaurek kasya na kiwinaswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko ta. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangaasim Manang Leslie, palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong dito'y. Jakon kabalan dagiti papaaramid mo kanyag. Sana balit adakkel matanti kwarta na alam babaen kanyag. Ang pamamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimag ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Hindi to ta saan lang aruda na kabanglan dagiti dadakkel mo ngay paayday ta. Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan ka trabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu akas talaan ti may bagay kan ka. Ha! Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas tao na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Ay, kastabat kan ka, Elmar Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak la kong mamakidamag. May papankin ni Angie na.
San ka di pa yung imawag ka da kayo? Ay, nasaan pa'y nga ron barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na? Madanagan kami para kinkwana. Kahit ko ti mapanin dyan, Nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siyak. Madanagan na para kang kuha. Talo talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga ron ti kunak barok. Ang kasano. Awan am mo tayo enjay. Kan maysa, naglawa ti syudad. Kasano nga ron na masapulam. Dakil ti kasi ti Diyos, Nana. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang nga masapulan ti anak ko barok. Ngamjak mat kayat na may sagmak kagapukan ko na. Ipatas ko lang sa pulan, Nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Uray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam, Elmar. Agyaman ak kapo iti panagisakit mulat na ni Angie nga uray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y lang tar-aramidam, Angie. Ingkagsalan Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasim manang Leslie. Diyak kayat ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga rod kaya't tagsala. Agpairwar ka langan iti may saparupyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalang. Anya, pangasim, tiyakon kayat ti kasnoy. Marigregatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manen kanya. Sapay la ko ma, tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasat ti pumanaw, amang ano makamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't kung di makasubli, ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmer, apay nga ta ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Talaga nga inkarkarar ko ang makita ka dito syudad. Elmer, pangasim, masapo lang makapanaw tan dito eh. Adamang kamkamat kanya. Ala, umay ka. Umanaw tan iti dahito ang lugar. Ay, na yan di kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Yan. Pakawanandak na tatang. Basol ko matlang di kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapoy iti kinatangkan ti ulog. Kan gapoy iti ayat ko amang gunod, iti harapap ko ang bumaknang. Ay, laitan ti bagbaga may kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsaya at ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naimbag lakit din. Tanatiliwan day jay ababae kan dagiti kakadwa na. Agyaman tayo kan ni Elmer. Tain ka gumaan na tinangsapul kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakbaya. Awanan namnamak, nanang, tatang. Anak, Bala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulonggan ka. husto ti inam anak kau. Manglipat kan, kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, taintong sirrag, may tuloy mo ti panagadal mo. At dan umda sa kwarta nga aramata, manakaw. Ang yaman naklaunay, tatang, nanang. Agbababawi ak, gapo iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pa sa magkanyak ti kastoy.
No naguray ako maiti umno panawan. Oh, kanya tararamidam dito talon, Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo din anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito'y pakitaltalunam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman na, ta sinapol na, kat nakalapsutak itikas jay pagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti day di akong daway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kunto kano ti agadal ko nadatatang kananang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Agyaman na, gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Ore kasi tinarabid mo, napatagkalat ta kanya. Isa pa karagsakak launay, numatunoy mo da gitara pahak mo. Agyaman ak unay, Elmer. Tiara paap kat masapul abuyogan iti kararag kan arami. Sana masapul nga apuraan agunoden, taami na banag, adda panawen na. Alang kagayem, di tan tinagpatingkaan, di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kaina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada kayo amin. Kalamba! Naragsak ngal daw kada tayo amin. Ingungutan mi nga dumdumngag kan mang tatarabay. Iti amin nga drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Adda manen surat nga nawat tayo katin tayo nga rod ibasa kan ikan biyag. Naggapo kan pagayam tayo nga naglingad itinagan nga barbon dato'y nagsurat. Siguro barbonan dato'y. Iso nga barbon tinagan na. Kastoy ti imbaga na. Dear Kalambay, naimbag nga oras mo. Nabalo akay di tawan 2012. Adamay sang anak may tidya di asawa kat isote. Nagbalin nga kat kaduak. Idipin mo sayan di asawak. Idi bulan ti Disyembre, nariknak ti nakaro nga lamin. Iso nga nagbiro ka kay ti human blanket ko. Kat siyamba, tada nang kayat kanyak nga ubing kan napintas nga babae. Rugyak nga rodan ti ag istorya. Kanya, nakadalos kan, salay nga nakaw. Tatang, nalabaak pa'y amin a kurtinan Nasaya nga raw, tapno nadalaw to'y balay. Asino nga min aya ti ibagbagayo asa nga ili yung tatang. Secret pa lang nga raw. Nagadong amuyo. Wait. Nay, tuti kwarta day. Kagubatang iti merienda ka na masasidain. Tapno day pasango tayo iti sa nga ilita nakaw. Sige, tatang. Ay, kay masim tagluto sa len. Tayo naksabtunan inton madamdama tayo bagbaga. Ay, ada kami na nakaw. Kadwakti special sa nga ilita. Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Nay, agmano kamutan kinigloria nakaw. Aping agmano akin kwa na ngay tatang. Ubing ngam siya. Agmano ak. Gawan na tayo sa tiagbalin to. Amay kadwa nga inam. Anya? Nobyak ni Gloria nakaw. Sapay lang kumata, magustuhan ni Gloria para kanya ka? Sige, kay mga nun. Tada pa'y papanak. Ne, papadam ngay. Di tabalay daan timiling. At damapan ko alaon. Barbon, Labs. Di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Nanya kumaita. Isoy at mga asawa. Sakmay. Labs. Di kagdanag. Tawan ti makalapad itin na yata.
Ilaban tati ayan ayata, Glory, my loves. Nay, hapay nga aglulwa ka nga imay dito'y balay, saleng, kaanakan. Ni tatang anti. Nang isang put iti babae ijay balay. Ah, babae! Wanante. Asawaan na kano iti mabiit. Naa, kunak man no saan ang mga asawa. Kasama ti amok. Ngam nang isang put matan iti babae anti. Ingkay manungtan anti. Ingkay bagbagan. Anya nga rod ngay no talaga akayat na pa'y ti mga asawa. Awan na balin ka, kaanakan. Basta ingkay bagbagan anti. Pangasiyo. Ay na, nasakit tinakam di anak mo. Gapo iti pa nang isang put mo iti nubyam dito'y balahiyaw ka bagay. Hey, nabigla lang na dyan ka ba, guys? Hanggang patsik ang maawatan ng tumilang. Nagubing magkayam tinubyam. Wala. Kahit itin na lang. Kalkalpas din di bunay, di na panabulan. Anya? Ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Wala. Panmanotikas tayo ka ba, guys? Senior citizen, makaasawa iti sweet eating. Ay, nala, sapay ko mga rod at di na kanto panawan. Tanay, nagubing unay di pinilim. Di ka madanagan ka, bagis. Tamarik nakmet ngay ayatin na ni Glory. Di naktupanawan day, jay. Mga nay, saleng. Nakaluto ni nanang mo Glory. Nanang nga, Na. di kay lamabain amang ibagay iti kasna. Agpaisuma nanang monton ni Glory, tay kasar konton iti mabit. Di kay lamabain. Laklakayan kayon. Ng mga sawa kayo iti nakaubeng. Apay, ayan, di mo kaya't na mga sawak. Abay, di mo kaya't nagragsakak. Ken kasadaon, no makiasawa kan tao. Ipaanaw na kanto ti asawam dito'y balay. Asino nga, tikat kadwak, no dyan mga asawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen, tatang? Basta saan kumamit nga ubing ng siyak Ay nawan, dakis na. Numabain ka ang mga wag itinanang. Ayos lang, may. Uray awagam latan itinagan na. Basta, jak kayat daya para kada kayo, tatang. Na, Sumapol kayo iti sa bali. Tay bakit ngam siyak ti pilyan nyo. ni Glory ti ay ayatek. Isu lang ti asawak. Awan inubingan kan linakayan kan ayat. Basta agin inayat kami. Period! Dito'y tirumbeng ayan dagito'y. Ni, apay nga inruar mo matandag iti gamit ko, saling. Hoy, di nakbirbir nga sanlatan Kain inaunaak ngam sika, Glory. Ha? Sana nga po tain sangpot na kanti amak dito'y balay. Kat kunamlan asino kamutan amang birbir ngas kanyak. Apay nga ron nga inruar mo dagita gamit ko, manang saling. Awan space di taonag. Mabasaan magtudo. Sapay awan linong na ditiruar. No di mo kaya't amabasa dagiti gamit mo, iyawid mo ijabalayaw. Ha? Talaga di na kayat ti anak mong agbalin nga asawa ang barbon, labs. Bayam ta kasaritak ta. No kasapulan ng tak. Aramitak Iso, kati mapatpatulokan. Siyak tibaw si tinay ito balay. Labs. Wala, titoy ka lang sila inak kasarita. Sana nasayate kas tangar aramidem saling. Ala, yung nagmudagiti iruan mo ang gamit ni Glory. Iti anya aga ko. Sali-sali lang ang di taonag. Na, Nagadumot ngaming tinala na agamit nan. Kunamit lan kagawaan ti sangapulo at tao. yung nagmukuna na di nakpagpungtutan Dayta! Dayta tin sursuro dayta ababae ka na kayo tatang! Manipod dimtang dayta ababae dito balay! Kanayan da kun ngongtan! Di dakpay kikanan iti kwartayo! Dayta ababae ti may ranrano dito pensyon niya! ay nadya magong ungay to awan tirasan. Napatpatagkit di dayta ababae ang amsyang anak yaw! Agtalawag langan! Anya! Ay na, saan akaanakan? Di kagtalaw. Sana nasaya at day tanga ibagbagam. Kun kunak lang dayta anti.
tawan mo't lang ti amok apapanan. Bareng ko no sinaanan ni tatang ko day aglore. No ibagak tikas jay, nang saan mo't lata. Bye-bye am ngaminin Nagdandan na damutan. Agkasarda ka nung aruda ni Timabi Wan nga rod. Ha, amok jay pensyon ni tatang ti kinayat day babae. Ha, jakpat yan ngay ayatan na ni tatang. Ay, saleng. Iso nga ipamuspusak ti panagsinada. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga biro kakman iti bakit. Bakit nga? Bakit amang pikot kin ni tatang ante? Aniya? Ay, nagluko ka ang salang. Kila'y bagbagamot. Di naktupay inarum ni tatang mo. Hindi ka ububingak pay lang. Itan tulakid dahil na bakit ako. Iso nga rod apikutin nyo na naingga. Gargaryen yun iso. Apay, diyo kaya't ada kayon to ti mairanod iti pensyon na no agasawa kayon to. Ay! Kila'y bagbagam nga ubay. Ay na, pasensyakan. Ngamyak marami ti bagbagam. Iso nga roda nagbakbakot a kabalasan. Tadya ka mo ti mangpiko. Kasta ka ti bagam kanya kaon. Ay nagluko ka ang salain. Ay, sapay umadaning ti kasarda nana. Diyak kaya't ngagkasarda. Ay na, di kalabay-bayan jay amam. Mayat kit di tapnuadan to kadwa na. Into na sa waundakan. Jak makiasawa nana. Oo, ngata. Di mo maipagati kasta sa lain. Tasaan na mapagpakadaan ti panangasawa. Ay, jak paritan ang mga asawa ni tatang ko kit nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old na. Anyamot day jay ngay. Ub-ubing yung siyak ti agbalin amay kadwa nga inak. Nagalas akitaan nana. Kung may dakarukuda ninton madamdama sa leng, iso di ka pumampanaw, Ha? Apay aro ko dandak. Rukudan dati size, ti sikat mo, Kanami na yun. Daitan dati usaran nyo nga agabay inton kasarmay. Ano? No kasta, talagang ikasaryon day di babae, tatang. Wala. Agdin na kami. Abay kayon tayo inton kasarmay, Manjak, ha? Makababay. Nay, apay akasta ka, anak ko. Aklunam ka din ni Glory ang maikadwa nga inam. Nasingpit mo ti asawa. Awan mo ti madingar aramidin na kang ka. Nagubing nga rod unay para kada kayo. Kasla apo ko yun. Ay, uray. Awan bibiyang kau. Agin dinayat kami nga ron. Ha? No patuluyin nyo ti kasar. Agtalawak. Anya? Sa anak amang rabrabak tatang. Aramidak timbagak. Iso ano diyo kayat ngagtalawak. Sinaan yun day jay aglore. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Ay, wag na ron. Manipod nalpas ti kasarta ka. Marmara po kawan day jay nga anak kau. Makonkonsensya akpay kit din no daduma. Agrebrebel din sa amad dyan anak mo kapukan niya. Andan na kami ni Saleng. Amunan tinasayat kan saan. Kanayo ko mga bagbagaan. Nawan dengdenggen na. Labs, Agawid to makamirais. Pacheck. Maawat na kan tumoy lang nga may kadwa nga inana. Hello, Saleng. Nasaya tayo mawag ka. Ayan, Mau. Apay, di kami lagawid dahil. Agawid kaming inton bigat tatang. Ha? Agawid kayo? Sino ay ati kadwam? Kadwak tinubyok tatang. Ni Maxwell. Na. Ang dagaya man nobyam. Sino ngay day ta Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Adeta, nakaluto akon, Labs.
nasaya mo labs, turong ka nun dito'y balay, ta saling kang tinubyo na. Nagamamonda nga ta iti day dyan nubyo na. Yak amaw. Mamuan tanto ano subang pweda, labs. Tatang, anda kami. Agdadan, Labs. Alaag ka o kan labs, tayo na lukatan tiri daw. Tatang, iso ti ibagbagak anobyok ni Maxwell. Iyag manuhak, tatang. Ha? Tatang kunakon, tadi tantumot latong palna. Iso nga inkuyog kun dito'y balay ni Maxwell kapag sasaritaan tayon ti panagkasarmay, tatang. Wan, tatang. Ikasar ko ni Saleng. Tayayatek ti anak mo. Agure ka. Manutawan mo, manong. Kain baro ka, weno balaw, weno anya. Sigay. Sagay sa kasungpatan ti saludsod mo. Tatang. 75 ti tawan ka. Kanabaya, kanabalo Anya! Sige, mangantay pa nga raw. Sa tayo ito ituloy ti agsasarita inton madamdama. Kapay nga saling. Laklakay mga madayong ang sa tinubyaw. Kat, anyangay ko ma. Laklakay kayon tupay nga adayong ng ni Glory nga asawa yun. Di kay nalapdan idi anang asawa iti ubing. Iso adidak met nga rod pakibyangan ita, tatang. Ay ayatek ni Maxwell. Apay, di ka madanagan na nakaw. Sigurado masapa ka mabalaw talakayan ni Maxwell. Mabityapi na dayjayain. Ay kat aklo ano mabalo ang kadagos. Agpada kami lakin ni Glory no bilang laong, tatang. Ha? Masapa kami amabalo. Talaklakay kayumat nga adayong iso. Saan ka kanya napilitan lang anak kinubyo itila kay anak ka. Kaya mula tagibales kanyak. Saan, tatang? Ay ayatek ni Maxwell. Ay, jakmat nga rod maawatan tibagi. No apay alakay tinakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakiasawaan na. Gusto tayo ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Ay, talpasan ti kasaryo ka ni Maxwell. Wan, tatang. Sapay ko maawat yun ni Maxwell amanugang. Tainawat kumutin ti asawa yun. Una, awat ko na. Kay sumagarod ti ayat makunam. Ang manyat kinayat mo ay ni Maxwell kaysa mga agpimpensyon. Kat, ay ayato ka, tatang. Saan mat akwarta ti pagibasaran iti panagayan? Kanyang iti plano yung itatanalpasan ti kasaryaw. Yawid nakakadin ni Maxwell iti balayda. Awan balayda, Maxwell, tatang. Agab-abang dalaang ijay ili. Kunam! Sino dagiti kakadwana? Kat, dagiti anak na Makipagnanaed dagiti anak na kanapo ko na ijay abangan na abalay. Kan ni Maxwell, timang tultulong ka dagiti anak na. Tawan mo trabaho dagiti kabalay na. Tatang! Kaduak dagiti anak napukok. Ala sumre kayo Maxwell. Nagadumagayam ti gargaret yung haymay. Ewan, pinapanaw na kami ni Jay pagababangan may tatang. Dito'y kami nagnaad, tatang. Nagsaritaan mi din ka ni Saling. Di may papaniti da ita. Ni Saling pa ikit diti nang ibaga dito'y balayon ti pagnadan may. Anya? Sige, tayo nagmipay nagiti kagawaan may tatang.
Ay nga dito yung balay ti pagnaidan da Maxwell nga gama. Ingkuyog na pa'y dagiti apo ko na. Tawan mo't nga rod pag naudandan, ta pinapanaw da ida ije pag-abangan da abalay, tatang. Na yan. Apay, diyo kaya ti kaadada dito balay, tatang? Pinagnaid yun to, pa'y ti asawa yo dito balay. Di pag naidakmat nila kay ko dito. Unang nagaduda may. Ni Maxwell laeng nga rod, ti mabalin a pagkamanganda. Awan mo't sa bali amang tulong kadakwada. Ay, anak kao. Ay natatang, di kay kumamot agbalin nga unfair Anya kumangay no agkakabalay tayon. May sa tayo mo't a pamilya, tatang. Ay. Basta dito yun balay ti pag naedan da Maxwell nga aga-ama. Awan tinaramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko, kalambay. Ngam idi agbaybayag hanak nga nakaano si sungada kami laangan iti asawak ti limasin kat pimanaw kami iti balay me. Nagbati da saleng kat kalpasan ti duwa nga tawan pimusay ni Maxwell nga manugang ko kat mabain sa dagiti anak na iso nga pimanaw da matlaang. Kat idipen manaw da, nagsubli kami manan kan ni Gloria ija balay me, kat kadwa mi manan ta anak ko nga ni Saling. Mayat matan tilin nangan da Saling kan ni Gloria, tanaawat na matan nga namin pinsan ja asawak, kat agkaalaan da matan. Isudan kuyog nga rumrumuar no kasjay nga da papananda. Alakastan, to'y nagsurat nga gayam mo, Barbon. Makais makmat iti nangyari kanya yung agama kabsat Barbon. Ngam oray pa no kas tamayat latata oray kas ano tinang nangyari iti kalabos nga kat naragsa kayo matlang. Nagbalin nga happy ti ending na. Tagkaalaan ni Gloria nga asawam ka ni Saling nga anak mo. Sige pagsalamat akti panagsurat mo niya kabsat Barbon. Sige kakabsat itamanan tinagpatinggante sa bali nga istorya. Istorya ni kabsat tayo nga nagling di tinagan nga Barbon. Ito'y drama tayo nga kalambay. Insimpa para iti script ni Jenna Almoite. Salamat.